Wangalizi wa tukufu wa Komor, rahma na amani ho juu yanyu. Rubeha zentu sarambi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa Komor, si wa Komori sonti pia imahu ngabo watu subuti ujitamka nezi warwao, ngabo watu subuti ujitekeleza nezi watambishao, imahu iwajibu mruhamandami au kanga aminukana indensi ya hangu yo wajibu njebanu njeni wenese izwe kaundo zizunguli yao harumensi yangu hau izwe kaundo nionao harumensi yangu. Rangu jana sishia vokali kao ngazizunguli yao, ikawa ze vokali izwe ikawa namna zizunguli yao sijo mtafadhalini. Ni wananyasi wa masiwa, rangu wananyasi wa nzuani, rangu wananyasi wa mwali. Rikubali rielewane. Au kaya yasina wananyasi wa mwali kao ngwabe hao vokali harumale suala lahe mananyasi ikao ndo yamba hafariki hobiro hahe. Imahu banu yo haki ya hobo mwana Mkomori hohe haru mazerezo zinu ujitamke ujiwonese simpaka ufanye vokali ikeha mabo wenga muhara harumwensi hao banu yo haki yao ujebanu hamandami uonese kango zone sonro kango nesonai sho muhimu waho ukansi kuzionesa ebonge kuzonesa nonondro bala ya ukaya harumwe vokali yao bo mwana mumali ya ukaya oangazija ngwa wao wana wa mwali amfikiria ukati de namna hiyo haukaya endatsa hetarehi ya ukaya haina mwana mwali ikangura lwa hitswa wongurwa la hitswa bazimana wa mwali haina mwana mngazija uralwa hitswa wongura lwa hitswa bazimana wa mwali na wanzuani na wangazija endao neza undasambi lelo Raisi mzamani sambii obahanu ikaundo ya jihundrao baadhi ya wana wanzuani na wana wa mwali doa kazema gunguno na wana wangazija sambia lobala hata lelo haukaya kaundo anzanu hambie hadisi ni wananyasi wa mwali mbe hao ze vokali mwonesao kwa wangazija haina mwana mwali ya kanza yake hinru wangazija ngwa muwao sijao thumma sijao na mjirongoze au jirongoze ngamwona wahini wakati kao ngabo evenema mjini le jeshi la Komori ngalisao mjini lende la jomowe wotsoka wana wa mwali wotsoka na wana wanzuani wotsoka na wangazija wana wa mwali za barindi ni watu paramba ukana wananyao wangazijanu wananyao wanzuanu kana mrensi bawanu wananyasi za barindi ni wananyasi wanzuani watu paramba le jeshi langazija ya ukana mrensi bawanu wananyasi yabo heni ziri hundrao sonti pia haina mbabahanu ikaundo zijirio zotsoka mwana mumwali mwana mzuani mwana mngazija wafanya nai watsimbimbi yabole lo mwana mumwali hau mwana mzuani kamna ujua harumazereza zuyunu mfanye vokali sino na mjilai ye hamanda amibo na kansi banu na jitamka owanduwa njuwao ka mide desire shati na ujua lelwe kanga mina mahutajio haunga mjihisukana nga mina haki hauka huzone sandondo bala rumwe vokali yauka emru ya upara waudo wandu ikaundo waka harumwe maiti hobiro gema na watu heyabanu wajitamka ze surwa zaho wana wakomori wa urambua indri hauka heni zihundrao mwana mumali lelo izonga batsingoka wana wa mumali wasaribia emru haralwa hitwa mwana mngazija lelo haralwa hitwa ngabatsingoka wangazija wasaribia haralwa hitwa mwana mzuani lelo uralwa hitwa ngabatsingoka wanzuani yabo harumwa tortuiri wa mrwa hitwa Giabo lelo ngamjoko jamwambia ukana wangazi jangu arwao hitsoa na wamwali hasibabu indri zinu vanu zinu si uzamba
Aukaya mwishi ya juzi procureri haonesa ndondondro ya ukangwe ndombiyo wafanya anketi nasi mimi ngam aminukana ila anketi kaukeno porofanyishi wala procureri hasaharongowa kabano porofanyishi anketi bala na meka bafanyishi anketi wajulu ukana emru wala haulwani wando fulani wallahi tina paro habanu nrongo wetena aukana mwende mwangalie bwa Komori Dr. Asadi haulwaya mwono hate problemu ikaundo ya ka hospitali maarufu mbwiri ya bidia beze ya bambwa ya bidia beze ya bahiziwa ili wandu watijue ze kweli kamjesha ko procureri hahe ya harongo hamba ukanangwenda waru market mporoshe anketi ya Dr. Asadi hata habasa eza unrajaza eza unrajaza hata habasa wanruwa mbangu wafanya wanketi emporoshe anketi ya jaza vanu zindeza unrawo ilelo kabano porofanyishe anketi ikao singari laaniyo ikao singari aningasina masikitifu madziro haukaya hakika Mwenyezi Mungu kaundo anza wangalie hata habasa kujeshia wandu wamba waretewa side security ya kaharumale jumba la finance ikao harumale jumba la finance ba Komori masikitifu madziro wa mlango wa mzima ngemdu ya rwareze ntaraja ya heye yende ataheze shamro mwanadamu wa ihaundi hokana hakaharuma majilisi abo masihu hareje yuho biro abo masihu security hadungana nandu daye waeche hadungana daina wandu yabo ilo wa Komori wa juwe marambane marambo ya lovano hauka mwanadamu ikao haundi ho biro hahe hafariki yawe lazimu normalement wandu wajue hadungana nandu security hokayabo mwanadamu woi imkino hoka hafariki bo masiku woi mwanadamu ulona mrumshe mrumshe hapara mrumshe bo yapara telefoni ya tsukiri harudi hapara ndo izo dezanketi zikohendelea ikao ngarjuwa kani harumanketi ngaranzo wandu wajue maiti pari hani ha 5h du matin au 6h du matin ai pari sando kwa tilera za wandu enda hazini yabo izo anketi pia za lazimu wandu wabenuliwa sham aminu kaka bano kanketi haruma suala hamanda linu wala le suala lihisa wala hafu habe wa mwali hende hadzikwa ngende bana wananyasi wa mwali na mnansi vokali kao ani ngamjoju wa Grace je namna rikukansi banu rikwambo kanangari rumao ni yezi ya peu yezi ya diktatwiri yezi ya makrimineli yezi ya wedi na mjilaye kihamandasi basi ngarambao ezoka uri hundanga zijo uri hunda shahoza mbala zima uzambe uzito warumwe leja famolao siba hiwe mru wako behefu kali huone soka wala mwana nyuho ebanu mwana nyuho ngondo wabanda yufanye vokali kutsula iya waeleza ilo wa Komori wa juwa mbamnofu wa hasu ala hamandalinu na mkera vikwezi wananyasi risijeri njia haruma mbalbala haukana mbaye zinu wahanza waritie haruma izingiri ilirijimane yamongena mtafadhali wananyasi watukufu wahema siwa rikubaliane ukana hena mwanamumwali uralwa hitwa abo mwalingo weyabo washangiria haina mwanamzuwa uralwa hitwa wanzuwa ningo weyabo washangiria haina mwanamunga sija uralwa hitwa wangazijango weyabo washangiria clear kwezi watukufu wa Komori ramba inde nsi hatu sikaanza njeni mrongozeni ni wandu wa hemba rangi yankara ila rambao serse ebanu hakika ya Mwenyezi Mungu ze kampanyi za Henry ebanu hoju halelo mrenge mitrazi mwifunge harumwe miji ya hatu mwifunge harumwe miraya hatu sibabu Henry nganyina yensi ngamwirumao ha diktatwiri ngamjuwao kana kwa vote zijofanyishi habanu zijohenda he haki vanuze vote zisazifanyishiha
ngamjuwao wandu wajoka uhunra. Kamkaradhi boserse mwarengaze mali kaundo mzitsamba zao harumaze kampanyi mwasaidia miji haruma lopitali mwasaidia miji haruma mbabiza likoli mtoto shindo tanzia bala lambe sejoka ani ijoka mbandrongo ya kibinadamu haukami nsuona banu hale do bado fanya kampanyi haukanabo fanya kampanyi wandu fanya mitingi wandu wachagua wandu kando wa komori wa manzao lelo mwamba tside namna yinu lelo mwamba kana berwa foti besha kamjahundra ngamjo urenga ngeba no mitingi ya hindi ngeba nuze kampanyi za hindi ngeba nuze kishe za hindi mrengema pesa yanu kamtsu sahilisha harumwe miji ikaunga si haruma tabu ya maji kasi haruma tabu ya mwenje tabu ya mbendwa hula aminukenge mrengema pesa yanu msahilishe mwana mkomori badi yabo yoke jajo kaya yabo mrende na hii haukanga ni mwambioni bwa komori vanu lesuala linu laheze voti za madepite vanunga aminukana ngabo wanru wende wanikwase kosyo ili wende harumaze ze voti za madepite shanga mjokana ngabo wandu wenji wano ikawa behwa ne mbaye zinu waukwana uhundra esibabu hindi ne strategy kaundo wandu wanu wairumia waipanga watsa hao makandida wenji ili wajoka wa serse namne kaunga mjokana kwa voti zijoure sheha besha fatihu kajahundra shakelke swa fatihu gujo hundra ani gujo validewa wao wandu wanua kansi wapanga mpango ya ukanana ritsahe wandu rijo wani kama pesa ze kosyo ili wende harumaze voti za madepite ili maudu ngarijo ujua rambe ukana fulani wabafu fulani wa sersa kajahundra fulani wabafu fulani wa sersa kajahundra ili wari ramene rike hunu ridoamba ukana ekaritsuono kana kwa kweli gabandu wa serse kweli watsuhundra abo kweli wanu wahundu na ani ngamonao heli wanu wakansi wapanga ukabanu wanu hamado wana waibunasuya haukawa kansi wangalia lelo yinu ngaribe hao madepite mengo miraro wa serse shawaori watsahao ngarjotsa makandida kume na warandaru waoda warijowa valide wajokandasi abo wadunga walaonsi pia besha aningarjojo ambo kana kwa jahundra ilo wa komori wa makinishe kana kweli ngabo makandida wa serse wahenda watsuhundra inu de heli ramene wao shatika hanzani muziseni ni wandu mwambanga mwanao nemba ezini wala rambao mapuzi ya siyo vorituanza rambao opozisio shangarjo hamba mapuzi ya siyo hakika Mwenyezi Mungu kweli namna mlio banu ndo ukakwelinga mwambao kana kamtsuhenda haruma voti wala kamtsuone sowa komorie mana mtsuhenda haruma voti ngeyabu kweli mkansi banu mrumana zali haukabanu reka mwenda haruma voti reka kamjenda haruma voti ganyima opozisio azalinge banu ngumrumoni ngambabu hao ezaonga zendao fatihuma udungu jojarudia rengensi inu ya irume ngamtoka banu mdo babuha shakweli ngamrumwao na azali mrudi mje mrumwane mwana hae fatihu ya mzaya ebanu kweli hakika Mwenyezi Mungu ni wandu rambao maopozisio hakika Mwenyezi Mungu kweli de halinu doka kweli ngamtiao kahari doka kweli ngamtiao kahari nyima opozisio mwambe kamtsuhenda haruma voti ngebo mtsuhenda haruma voti inga mripangao namna jeze voti zinu zitifanyishie manaka ina ujokiri rike namna inu sijau kamna utuamba mwambe ukaka mtsuhenda haruma voti haunga mwendo haruma voti kao kamnaka uhundra besha mhundu kamna uvalidewa ngebo mjipanga namnaje yabo dotso kambatse mihone halinu mbaki ana munrenzia za ureleza
sino wakomori mridunga wanu mamjozi yembana inu nikaushie ema opposition heze dossier kaundo nlonizo rangu wanu wendao madepite ngamsina ze dossier za hao rawanu wakabanu wariruma wabatsemi hono ngasina ze dossier za hao ngarijo jabanu riwane nao ngarijo rantsembaye zino dingoni rije riwane nema opposition wanu zentu zinu ekanyima opposition kamjajuha mwari Julian Raz namne kaundo ya bidirienshi swe kamna ujua mbatsemi hono mduambe kamtsuhenda gekamtsuhenda nsi hanyu ngamwini kama favalu ngamwini kama sauvage ngamwini kama crimineli aho basi sijau gari mwambiano kana thumma sijau nyima opposition ranyima opposition mwali mlo mwali ranyima opposition mlo nzuani ranyima opposition mlo ngazija no na mjuhe baktide halil sino ngari jofaban karendo anzari ruma hano ala kulli hali wa mwali wamba ukaya mpunda yokerihwa irude mwana yarihwa halafu nyinyi mjabanu ngamwendesi wao tatu na mwendesi wa tatu na zali mjabanu le longa mwendesi wao tatu ne mwana wazali no c'est la honte ala kulli hali tijao wangengari mparao ni nyima opposition mrambi endrazi mri Julian Raz bakari na ujuwari rengensi yatu ribe mafavalu karna ujuwari rengensi yatu ribe makrimineli sijau na mjuhe baga sitayari ibano uhara wanyu wa hindi nide mahibaze maliza hensi ni wanrikau mwambanga mwanona zalile loo niwedzi mahibaze maliza tuzensi rawebo Mamadu rawebo Munyi Baraka rawebo Hasani Hamadi hanyo nsi pia mranganya nsi ya trinu halafu lelo mwambanga mwanao na ezimbi halafu na banuha odingoni hanyu ganyi wanafiki notsi jau isafara lelo inunga rjouransi embaye zinu rijeri kensi banu rimwambieni majaraha ya hanyu ezaisikari poronjia za mruzo dahoni haya shekade majaraha mwatsimbaru mwensinu garjouransi azali rijebanu rijeri monesani namna mru ya koto za mru adabu haruma uranga nyansi haukamranga nyansi inu kwezi watukufu wa Komori Tanzania mrongozeni nyi mashababi hakika ya Mwenyezi Mungu ebanu kweli bo mashababi de namna inu bari le longa mjoja mrengawa ebanu kweli haka Mwenyezi Mungu banu nyika mjahana mbango yofaya bo mashababi katide mbabisa triko za uvundo za bleu ujohana mashababi kweli wajuhe warenga mbabisa triko za bleu zila wafaye mdoambari gamwenda haruma renufo riniki wa jimbo la emergence si maji si mwenje si unono si msomo si mbendwa hula si nzia rijariniki wa jimbo la jeune emploi warengo wananashwa hatu wawarende ndushitswa hindu mobiro warengo wanashwa hatu wawarende ndushitswa hindu mobiro ebanu hakika Mwenyezi Mungu kweli warenge mashababi wa wafungu wawatoa hazini uwasawa bambaziwa hata Mwenyezi Mungu na warehemu wenda wafarma japawa jumo totapili emeshao lelo kweli bo mashababi mjamni kwa jimbo la mbao renuvu ani banu owanruwanu akansi ya ukana haina usiku lelo wajawari nika proje ani na mwono mjinga wa hatu bo mashababi rijari ni kwa ebanu heno sukuba lovoti yodo sikuri kwa jaribanu rijari ni kwa proje rika ujaharu mafoti rini kwa proje kana ngasina banu tsabanu rajwanza ridwa nyeya waja wabaraze kwaja wajafanya mshana wabakishaharu mafoti za saya waja wambari wafoti bangu wajo tsimbe ngama waja watsimbe ngama kwaja finiha kwaja tabeto wenzao warudi wajari lelo warudi wambangu wa haru mafoti wambangu wajo ritinaru mwebeto yemda wa mahamfukare ya lazimuri kensi wa mshana unu garendore nyaho mbwani ya la kulli hali kweli bo mashababi nyudo wandu mheo banu mwamba ukana kweli haka Mwenyezi Mungu
ngamwendao haruma renufo na mwende maone emabunjilio kaundo makahenda sha Mwenyezi Mungu vurema Mwenyezi Mungu na wasu na ndabo Mwenyezi Mungu yatusisema gari yanyu sini mapare wallahi no wengu wa Mwenyezi Mungu yatusisema gari yanyu sini mapare wallahi billahi wallahi sikarja jobe hata msaada wallahi sikarja jobe swali amfu wallahi no wengu karja jobe mswali yani ni wandu mwendao harume mabunjilio ni wandu mwendao harume mabunjilio ya serse wallahi mwesa mwajo fanya nsida mfama garini wallahi karja jobe mswali yani haukawe karim swaliani wallahi abarende mroni haukawe karja swala mesilamu shakwali mbo mashababi hakika Mwenyezi Mungu indensi ya hatu ebanu jaude hali inu rikebanu haruma umezi rike haruma ufwarizi hata ndi ebanu mbo shababi hakika Mwenyezi Mungu ujokamba bahanu ngo subuti wambe ukana yezinu ngenda onro bari hure ngwamba hazini ye linutishirika la msuje wala linutishirika la azali kaja poro buwata duka la ntomati nguna nabi yele duka la azali babangu ya maguverneri wa muwe ngabo watoka zambabi za blanche ngabo mawaziri watoba mbabi za maluka wakuza mbansohole nguna nabi yele duka la azali ha ijeke ya bole lobo mwana mkomori hurengwa hazini harumana shirika la azali linu shirika la daula we mwana mkomori wenda wasoma reka kusoma reka kujasoma lazima uhunre hazi ufanye harumwensi yao ya bole lo kuna ujari lelo ngo shukurio makrimineli bari hurengwa mbahazini ngo shangirwa madiktatori bari hutulwa mbahazini yo farudhu ya hao bo mwana mkomori uhunre hazi ufanye halafu ngabo malabatanu ya kwamba ukana ngari shukuri yao ba emuwahe daula ngulibo wandwe mishahara emdu ahungwa nibaya ebo wenda wapua abwe kutwanza ulibwa unambie mdu nacho kwenda naro mtarimbo njenende na puwe ngaya hata emayaya hive yanlibe zero bombili hizo halafu nje banuni shukurie ukana ngamshukurio ba halibi banunyi wajinga ebanu kamtwanza bo mafanya hazi mlibwa eunusofa shinda ubiunu kakole mwana mkomori hata haba sakoli kati banu kairi mimi ani namba nja soma na wezo ndaboti somo paswenga mwalimisho ngamsomeso olone magari ya hao elalanga mnyajuso shaka irimimi rahana nyinyi mwamba ukana mbiri likoli msomo starabu ya ujuzi kama mjemwende sensi wallahi billahi simdharauni wa mashababi simdharauni hakainu hatu wari nziro ebanu kweli rengensi ya hatu ani mje hansuka nabo abon namlinde lindabo shababi ulona mahamengo miraru na mitsano lindabo shababi ulona mahamengo mine na mitsano ukabo maudu ngojo rumane mwana wa Fatihu ngojo rumane mwana wa Lukumani wo warumana zalijana uruma ujo rumani Fatihu lelo abo maudu ngojo rumane mwana wa Fatihu ngojo rumane mwana wa Lukumani no yabo kwamba wende husomo kwamba we mustaarabu ha hakika Mwenyezi Mungu banu kamtsono kana banu inudara inundongwe kaongeo nziro banu nyiwandu mbabiza wandu mwaju halelo mwambao kananga mwendo ma deputy ngamwendo mwafanye ema deputy walu harwe mabafu ya hatungwa una mradindi ijekelelo aringa mwendo harma voti za madepute mwafanye do mshahara warali sumengo minane ani wodo muhafilishani basi shaka mtsuo na mbatartibu ya hens nduna nambie emba deputy ilo harwensi unu ya parofanya proposition ya parohara ya lua ya parohara ya sharia kajajo subuti ya hara ya lua hosa o assemble paske mrende ha wana magonzi wazali inu hatwari wakakomana mkomori ujosoma yake haruma hazi
ya subuti ya opoze ndrongo shabunge bidiyo hena mba ndrongo embaye zinu ijo hamba do mru hamba he wadwa ya mkwenda mwasome mrende hakika Mwenyezi Mungu ya mkwenda mwasome mrende wange kairini kazebanu banga mjua ukana rileme wano karutu juari fanyeje haukarirwa mnzo mziro ebonge sijohanza mashababi mrensi wotodamba ukananga bwitiso harumwemba ezinu hena mru ya jitamke haukabanwe kari jitamka ngari boritohunda majira hanwa ritohunda mbendura hala rilalo hidzani mekatsi jabano tijatsi zamba abo tisitoro honi hangu kazina hundwa wala tina henda nende na lale ni feha wade wa paralizi nono kuti jabano tizamba geza barindi nibo shababi boranya mkomori utosubuti wa habanu wa zamba waonesema sikitifu yao eza uhundra haukabanwe masikitifu maziro ngabo andika watangwa hundwao nimbi ngabo andika ngwarendwao mbi ne polisi nationali ne gendarmerie nene jeshi la Komori shako mwana mkomoru subuta habanu hajabanu hasubuti hamba ukana sirendwa nai ni mbawa fulani no abondu wangu warendwa nai maraiya shako subutu zamba ngeyabo ejokozwa ninyi ndo mekati jabanu tizamba laanla abo titoweza ngorohoni yani sitomni unda shanga bojohozwa nimi shako mrujohozwa ninyi no kamsubutu habanu mwazitamka mwajitamka emekati fumiwaje ekati fungwa mimjumando kwa mtume Yusuf atofungwa mtume Ibrahim afungwa eti fungwa kadonga banu yo wachibu je banu rjeri wonese masikitifu maziro ya remawensi hatu ngekwezi watukufu wa Komori gamu mbosholo ni marhaba menji nyiwandu kaundo makaudunge live yenu Mwenyezi Mungu najeleko mbabanu mlio nganyi wanono ranyi reze fami za hanyu rowana hanyu rondosha hanyu nanu androma hanyu Mwenyezi Mungu ajeleko mbabanu mlio arumema siwa mbali na mbali Mwenyezi Mungu ajalie mke wa manga wahenda no huja ili enti hatu ibasauhe mtila temba hindu ekati demare Mwenyezi Mungu ajalie kawandu walome mbwa juu ya mitsamihuli mjikaundo nazaliwa Mwenyezi Mungu ajalie komba banu walionga wanono vati nao mji wa hangu mji wa nsujini kao mjikao mingu tukuza na washamarahaba menji wanama wa habari za Komori Chaîne Libre de Comores Asem Sambeni Comores Dunia News Comores Actualité ngamu mbosholo ni marhaba menji enamna mkourengaze elema za hangu ili mziwanese mwana mkomori yazione rahane jaka za banu na raza salamu ngamombo Mungu njeni fanye mada ijoka muhimu ya hoandu wa ulaya wonti pia harumwemba na inu njeni nrejeze zila nado hamba ni mwambie nukana nyiwa peu shanga mina enamna ikao ndo njoka umwambiani ya hope wa hanyu wandu mlo ulaya hanyu ntipia mwambagari ngamwanao na ezimbi sha wakatingo jao ngarombo Mungu haruma sihunda rubanu njeni fanye video hiyo nionese enamna ya hembwa na inu obahanu balo mnafiki no bahanu bakao mnafiki hanyu ntipia nje banu ni mweshelezi zeni haukas ndio wajibu ebonge sijohanza kwazi watukufu eketoka ngambe wari salaini eketoka ngabo mba mru wendo mba depite ujokange kinyume nemba ezinu yasane yari komunike yari pare haru male bunjilo hilo ili jeri hundre zinji za wamba baba nu haruma kampanyi mruju wa hamba zinji vatsunoka hufungwa rane kati jati kanti banu ebongenga mumparoni nyimbabiza wandu mwenda warumema embabiza zavotiza ndrabo zinu mloki nyume nemba ezinu mripare rijeri rongowe harumema bangwe mbali na mbali rionese zinji za hofu jari wa hemba ezinu ebonge hatanda yabo ngamumlahoni heza ntosa za salamu za hangu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wa satsena ikahala kalmauti haririza zeja mapya salam akhsantun marhaba menji